mpithokero chia maitha na wamba bwandeithia ni kintu githirite kirumirite akariba Nteto chia tiania nembe mwankene Weru na county ya Isiolo ntobom deputiete antu bantere bo mwareithi barenke na bangi utoturo bona bangi bena ngurario itekaro thira kiri uturo bo kiume kithiru nkuluki andethia mana na ndisiethere ikio ntugwilethia tene ntubrane rebonekete kuthuria bonene atongeria ba county ya Meru bareo MCA na kinya bunge ba county u na rantukwerwa rene ndia bunge babethirite bakiendekithia mabisa bonde bo kariende ne county ya Meru bethira bakithamura bangi kuretwa na bakiwa ng'ombe na ndethi cionthire chiji kire county ya Meru ciethire cicho kune thirikari bakiwa ntu bonde bothirite bwitithu na njirete bwi nonto mpithu kuringi cia maitha na rako ntu kunge gutemeru na ciethirite ikibwithu na njira yerite ndio kinya Meru kwa tu konto bo butikolelwa na ritho odiandene tukubaro rekiri mubango ya siasa tuketha tukumurika mpithu kiro cia maitha na wamba bwandeithia ndene ya county ya Meru na county Mutori ya Isiolo tuketha twekarande na MCA wa Muthara Aurelio Murangeri na urabare MC Woroirorera Peter Mutuma Kalembe tukemureka ina thine ndene ya county ya Meru ni atongeria bakiri batekwaria kana ne thirikari yo wanene ite kubwithia urako batere kuona ni kuonokia county icu yele kirimantu igi wamba bwandeithia na ikubia ntu birabi kumania na mpithokero cia maitha yana tugodura ni tukuborwa rekiri Nteto chioro themwe Adwani robe ambare sniper wita na mbere kuri njera na wamwekuru wawe akiwa na kwamukira ntumbiri cia kumakio turo bwawe abunge ba county ya Meru kuwa thirikari ni tianirite Meru kirindo ya mpithokero cia maitha na wamba bwandeithia Adwani ruwe 11 kinyokoti ya moa bakiringanitho na kwenyangia na kwethia into bia mubiashara Moses Lechoro Nteto cia Kaboito kiri arwe siasa tulolele mpithokero cia maitha na wamba bwandeithia kurabudhirite bwita na mbere mwankene Weru na Isiolo Onko watu ni kiri Nteto chioro the momo neto amathithio ni URETERI chanda ni bitawa MUTEMBEI Edward Muambithani Abigail mushira nethirite akiruto wambi ati athwaniru baraba kuringanithwa ne kuokia mututi Dane Sniper pete na mbere kuria rumande mwaka tariki 14 mweri wa 3 mwaka yo kuluki jaji nethirite ndi akiwa Nteto cia thitango na athwaniru bike the nende kia maromba yo mbere ya tariki 7 cia mweri wa 3 baraba kuringanithwa na mantu ya na mamba ya kithira kiringaniro no tuike ya mbere mwere borwani abisa uroi na fado nende akithire kinya file mbere ya tariki 7 cia mweri wa 3 kaite no kau ndo mwekuru mututi Dane Sniper ndo nethirite akiamukira thimu na kinya ntumiri cio mumakia akiwa muntu munende urabarethite bakirira bonene kwithira batethia ndene ya mucio nethirite ahikirwa mpene akiringanithwa na kuthukangia into bia mubiashara Moses Lechoro Nteto cia Kaboito Mario ni Karugi aina ripotie Kenneth Mutua ire tariki 29 mweri wa 2 mwaka wa 2024 athwanirwa bana bakonie kuke mututigi Bernard Muthiani urawijekene ya Sniper ya mbario niriwetetwe kotine ya Kiambu mbere ya mugambithania Abigail Mushira uroitete yamba ati bana baba yetana mbere ukara rumande mwaka tariki 14 mweri jotu tetejwa 3 Jaji Abigail nongelete kuwa rwangirwa thitango na rwathwanirwa rukethwa rwikinya maromba yo mberewe na ramamba ja kethro ya kiwatanithwa na kwethwe ya mbarimwe na muno bakethro bolelanite na thitango eu eorwani abitha mwene file eu akethro ikinya ripoti cionthe tariki 7 mweri wa 3 amweno family ya mututigi niremerwo kinya kirikoti ya Kiambu ya Benere na bariua itumikia kuremo wikinya no tuba kwethro mocio Francis Mutuma urawigekene abiti na wati na rimpene cia Borisi na niwe wari kiongo kio na kubangania mitaratara ya okoni oswa kioto kia Sniper baba ora Sniper actually no baba kuritangu nonto wetwekana wetora toro verio no kuibwa mwekoro Sniper no next no ayeri kuma biti eko atwa nonto ndo bado ona biti ito twari andambe kweta kuripoti manto ya kora kwa Sniper orende na waterwa na nunu ari kiongo kieto
nwa ari finance yetu no tukamata konto kuonde na bamenye bawata muntu ora the hand actually batote tugomba iweta nontu nwa ari direction yetu nwa twaya direction nwa tungaindi na mantu yonthe kuringana na family ije barua ni bethiritwo bakimakwa na kwirwo kinyabo baekirwa mpene na barua bati kurara misi ni ubwa na bati kumenya itumikia kwa ngaikwa batu nontu tuya twi family turari twite Nairobi ya mbene ya maretu twerero kurarwo tariki 29 mweri Juli lakini twi family ura turaibangite wita Nairobi muntu ro support family ya MPT awatu akenda atigaike family Nairobi nontu nora turomera kimbesa na nora menyana ara twitite nora twigetie umecho antu bonde baraba usikana baraba abwiriwite ya mene bamberia kuwatwa kinya unika ndira icithite tukira waituchwa na tutikumenya makocha yetu imbi twiya family nende twanjirie kwangaikwa kwi muntu utumira njeri ya thirikari utwangaikia twi watu otheri na tware moi wita tutitire safari no ntura uraromera safari na arawatirwe na ithwa na ataikwa kotini kinya riu na tutikumenya kinya na araiki na tutungwa katuwisi tha twi family no tutithari turirwo tithari tutiwatwa si orende nkiaria thaibu Francis Mutuma na tumwita Francis Mutuma lakini yekene ya BT ya indene na indigete ruma sieti yo next no ndito tawkirie twambiriria manto ya ondo ndia nyantorokete na bande ngazi ende nyana bambe ngabato twana tonunu mukoro kwa atenya mbwa nkamutianwa twana ini ngake ndia tunya na ukithake no atwika ronda twiria tujeje rero mara itokwero ru ari next onte okira ndirende gokuinyani nkachikia ru ari ningo kwa DCI ambere thibonde kaketha na tambethetie muno twikana ronda mpe mama mteriana there ate no ndo ndo kwenda justice. I'm ready for everything. Francis either one of our family. Actually, no atomo ya baba eto nuntunwe mukoro among us. We find one of our family member. Maybe on toetherete na bato from the one monke wari atatote anelia. Actually, turari nya toeta no Nairobi lakini tutombere ku make nuntuno ari ato finance. No ari ato kamata monka konto ko lakini tutombi weta nuntutote no meam toka okaitirwa the hand. Ntikona niaga kwebonge umbai weta mbere nonto muntura level are linde no atekoneka muno kire family je ndena kimako kenene muno no ntugo kwithira thaira tothia atete justice ya sniper para batutongoretie bonze kumanya ma MCA bara bakwithira nya bakiba cio kiao kietu bonta no kaba ko bako wato baba ingi to kuiba mara to kaiba thimo na bawetwa na thimo na mmoja wao tukona kinya tutote na utethio no ntu thirikari thai ekaria yebia eokeria muno imbesa no ntu muntu ora wina mbesa aikara ya mbitiere ringi simba ile yele ringi mbisene ate okara ya muntu ringi kuo thai ndomia twena jumia tote orara muci no ntu ka tuthangigua oninga matatu ana tonga ita atio kitagene muci wakwa ni andikithirwe kwa twikega bado tukaithirwa nyomba na tondo tukaithirwa nyomba kwena muthaka wa Meru eta Steve na watirwe no ndwa mandu asinaiba na orwa mwanga ama hospitali achuma gona nekerirwe yamba kwena mutuma na wana wati na wana keri yamba bonto waunde uatere ndo asoro amenya atere oninde na tumiaka kwena kethiri Meru na kwena kesiaro Meru na kwena kerumi acio gekwe akoro pamonie araterete mukinyo kendare ka ututhangikia no ndwetu wata njera ciujure na nginya kethiwa ni ekitwendwo na no ndo atere ka utuwata no ndo maundu yau yakethiwa ya mumirite atena kiorio yateka atia yatereka kuiwa ende twenda kwedia kiu mwanga kinya tuwatwe kana turi watwa manyumba yau ya kwethwe ya ethwe nikenda akioneka na nontu boy tumiki ni bakuromba thirikari ni bakwamile bareke utumirwa imakania romba tukuromba thirikari ituolele twi family tukwangaika nontu ri tukaurura kitakene kinya nana ya batu icithite twichumbura wano teso ai thirikari yututesa itukumakwa muno twi family na itumiite
twina ironda bitiro ora nkorone ibareke kuigua kiao kia mbeca ibe ibe kiao kia tutumbi murungu batulaithiria mwa family je tukwereranio orire thia atio muntu no tuthekela akiwa twina mbeca. Nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa. Boya Marion. Munini wa gavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingi uwete kinya nyuma ya kuwa na kunyamaru bonene ni gavana Kawira na Juriwe makareka yano yetite na mbere muinyelia kinya nkuluki ya kiari Ntwethingi nende ethirite akiuga ati mantu yano yethirite yaite na mbere na kaiteneka kinya agents baraba ethirite bakirungamira kuratia gavana Kawira batari wa mwankathai akiuga gya kwithira ntubo ni bo batumete na mbere kuinyelia ntubo kwithira ari muembe utiwa kamuinyile na yete na mbere kuthetera akariba kaunti ya Meru akiuga kioto kesniper no mwanka kionekane. Nicola Chavari aina ripoti ye. Uwo ta menya sniper orairwa ni sniper orairwa nonto na kuwa na kurungama na Mutuma ndirandi kwambiriria kuonwa mantu isawasawa kwa underi wa woni sniper nonto na wa I stand with deputy governor Mutuma Ntwethingi kinyani ndienda kurungama na sniper kinyari ri nyene karungama noe na mwe justice for sniper kana uweka kuwa atia uwe no gome ori we sniper na kinya uwe no wethire iwe royo kwa utokare akurwira justice ya sniper itwenze Meru tukwethia atia katumba kuthira igamba rikonanie na giku ukiandanire muthiani kana sniper arithite enambere indi nwe munini wa gavana kaunti ya Meru twe Mutuma Ntwethingi na gwetete ati kioto no mwanka kithina mbere na kuthingatirwo akia sniper na muno nkuruki akiuragia Meru bakaya ukirira mantu mama kuthina mbere kaunti ya Meru Meru bobongwa no bethiro bakigwata athina enene aigwikite ntwite kuraja kiwa kinya toro bwake bure watini na kuthina mbere na tariria ati mantu marakurukiritwe ni munene wake twe gavana Kawira amwangaza maingi mono ndaisi mbere gachenjia ndaisi nyambene gachenjia ndaisi ya youth bagachenjia lakini mantu yaratwe nayo Meru te mantu ya mea lakini kinikiro ngai wa nyambene mwathani weombe murungoro ibatwa maromba ya Meru na kuibwa mu Meru na kurira na kuibwa turi aibone ogwende kinyana ririkanite ati anto ba Meru babatiri kwithira bakiraithiria bakona kwina onyamu bunene bukuruthwa nonto ariwa kinya agent babarungamirite ekura atia kena gavana Kawira igitare ekura tia mwanka wa 2022 mwanka thaino bariba kuma ntereno tia gembe batare wa mbecha ciao woni utebo ntionete anto beto indonere na kanywa na ndiriona na kanywa nonto mbumite rindo niegi sawa tureona na kanywa nonto tumite rindo niereko bwambere bora ndonere na kanywa ni kwariria muntu wa nyambene ndikwirwa antu ba tutebare ambia cia kuringithia kura ndauria ni nonto bate kuriwa na bangi bakiri awa nyothine kwa yetheria atia endubo utontu tugatunecia metho mwanka igitare thia atia mwanka igitare kinye kumalare gembe north Petan class Chabari Adwani rwe 11 baraba kuringanithwa na kuitho kumuchina wenyangia bointupe mu biashara Moses Lechoro ntereche kaboito debakinyitwo kotine ya mochokia nditangoi adwani rubau debarekeretwe na bundi ya milioni 3 ne ambarure kethe arita na mbere tariki 20 mweri wa 3 mwaka yo Pengu Njarene, Francis Mutuma Rubeni, Peter Ntarangwe, Patrick Mutethia, Simon Mweti, William Murethi, Moses Ntarangwe, Salesio Murethi, Martin Kenywa, James Kinoti, Njenjere Mbabu, bari antu arume 11 bakithitwe nkongorone cia koti ya Maua mbere ya mugambithania CM Nyegei kuria bathitangitwe na maite ya 6 ria mbere riri kwithia nyomba igiri cia ngoroba cia mubiashara Moses Lechoro Zekaria nturene akaboitwe Gembe Central nyomba igutaro ciria milioni 32 ikari kwirika thithikite ntariki 20 cia mweri jwa iri. Maelezo ni kwamba tarehe 20 mwezi huu ukiwa maeneo ya Kagwitu Market iliyoko Nguyuyu location Gembe Central mkiwa pamoja kwa kusudi na kinyume cha sheria mliweza kuchoma nyumba yenye dhamana shilingi milioni 32 mali ya Moses Lechoro Zakaria
mshtakiwa ya kwanza. Ni ukweli ama si ukweli? Mtu anasema kivyake. Itira jari na rĩorĩrĩ kuia na bio nĩ into bia nduka bia milioni 4,700 nduka ya mwekuru wa kumyekana ta Esther Kaimuriri Choro itira jatha tũrĩrĩ kuna nduka na baka ya into bia mbesa otaiu itira jana rĩrĩ kuia into bia nduka bia milioni 6,50,500 nduka ya mwekuru wa kumyekana ta Damaris Ntithiga itira jatano rĩrĩ kuna nduka na kuia into bia milioni 6,50,500 na leta ntatu rĩrĩ kwenyange na usienderi bonda bonda ya 1,157 mabati, msumari, yote yenye dhamana, bidhaa ambayo iko na dhamana ya shilingi milioni 4,750 mali ya Esther Kaimuriri Choro. Thitango baba kanite thitango iji are muthitango wa mbere na wa bairi baiteterete gukurukira wakiri bao bairi bare baromberete mbundi mutongeri wa thitango na regene na bokwe wa mbundi ni untubwa itumi mwanya kirio bando tweria boborisi bausunku no bwitite na mbere bungi athuganirwa no baure nyuma ya kumenya mung'ana jwa mbesa jwa into biria benyangitie na bungi bando kuri na ugwati nterene usia kaboitu mugambithania CM Nyegei na thanite athitangwa bonthe omwe na omwe aite mbundi ya milioni 3 kana muthamana jwa mbesa ta iu. Each accused person may be released on a bond of 3 million with 3 sureties, and for those who cannot raise bond terms, prepaid reports to be done. Igamba rĩrĩ kagwetwo kairi tariki 20 mweri jwa 3 untu mugambithania augite muthitangwa uria akethirwa akuremwa ikuria mbundi iu ya milioni 3 akathikirwa koti one uria kugeta. Dennis Mugendi, Weru TV, koti ya Maua, muciĩ-inĩ wa Maua, kaunti ya Meru. Abunge bomero ni bona nitie kurea kwaniro ko ni urama karika ya wagage na wamba bwandethi ya witithwa mbere ndene ya county ya Meru. Bakeria abunge babo witabarenda nene bokari bonde bedera bakithamu kuma Meru ndethe chichokwe bakiwa maandamano ya manene ya kubangwa nontu bomanto ya Boniface Mogera aina riboti kuma Nairobi. Gekarokere gateitiro bubwe karone bya abunge bakuma county Meru barokira kura thirikari ya Kenya Kwanza wamba bwandethia papa ribo gutabalike mankene Meru ni siolo na ntobo gitumike unaende barenda ne bonde bokade ko muni mwanko monene barabe gontogoko bedro bedamwa na ko gontokonge. We are calling upon the state agencies, mainly the Interior Ministry, which is run by our brother, to make sure that he transfers those officers who are managing Meru now from the regional commandant to the county commandant, up to down all the officers concerned, because those officers are comprisant of what is taking place. Ndivyo kwamba ngombe inaibiwa, wanakuja pale Isiolo, wanakuwa na mkutano pale Isiolo, na ngombe siko pale. Sisi tunalia tia kwamba ngombe ndio sile, siku mbili nafika. Wakati ule ngombe zinaenda, ndio wanasema kwamba tunafuata ngombe. Unafuata ngombe wapi na TI zimeenda? Ile kitu tunahitaji sisi wa Meru, tia kwamba hizi ngombe na kama isemekana kwa haipatikani. Ngombe inaenda ikiwekwa kwa trailer inaletwa Nairobi. Na ndipo mimi nikiwa mporo mtabu nimeamua kwamba katika Nairobi sikuli nyama ya ngombe. Nitakula ngombe nyama ya mbuzi kwa sababu hiyo ni nyama ngombe yetu. Nimelaaniwa. Kenge noromwe baruga bonde bakwetro nyaba kiwanthoni no tubakwetro ejo polisi ni nyaminister okarebo ndene bonde ya Meru hindo mabondethia Meru no bombite kambe kuma ria tombere kwetha tukwetha thirikari na thayo safari nkayombite kwetha intensify. Efforts we have seen in Rift Valley have not in any way reflected in what has been happening in Meru at all. They have not reflected. We have not seen the kind of effort from the Ministry of the Interior happening in Isiolo, Meru border, as it has happened in other parts. Wa Meru kutoka north, central, east and west wanaomba ifanywe operation. Sio tu kwenda eti kufuata ng'ombe 2-3. Tunaomba operation kwa sababu ng'ombe zetu
ambazo zimeibiwa ni maelfu na maelfu. Nkorokiejo barenderia bakona kuria kuguro kwa thirikari William Samuel Ruto bakamwa kumigwata mbaru kirithiro no bithiru otiba kwithiro bakiona mono kirimanto nejo karia na ntobo gitumikio nande kinyanto bethiro bakiandamana motindwa kagita konde kumanarwa bo bate barigeria. And the hunters have organized demonstrations in Weru. That we have been told to report. Now the hunters have organized demonstrations in Weru. We do not know whether it is tomorrow or the day after, but they are going to demonstrate because they are not satisfied with the actions taken by the government. And we see complacency in the police force. Kuma kiume kethiru mirongo na magana jandeithia kuma kaunti Meru hithito shikiwa imaitha imwe shashokwa na inge shora jangino ndanju. Juzi Kithure Kindiki ametoa vifaru 2 ikaenda pale Isiolo ndio ingie msuni pale kule kupigana hiyo vita, lakini wenye command hiyo vifaru walikataa. Animals are part of consumables. The rains that were done last year, even if you go for those animals, some of them have been slaughtered, others have been sold, and several things have taken place. Huu wizi umezindi. Tumeona sio mambo ya ng'ombe tu. Kuna ardhi ya Wameru ambayo inataka kunyakuliwa. Na mpango wa kunyakua ile ardhi ni kufukuza wafugaji ndio waondoke, ile ardhi ibaki ndio waweze kuinyakua. Nke reporter Ntoshero TV kumaji karonebia bunge kingi nangine kinene kimushusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Owe Boniface makareka ya mpitho kirosha maitha na wamba bwandidi ndiko kintu tugetha tukario tukuboru warekire mubango iwaro siasa nyuma ya Nteto chioro themo katwonekanya kambirega kunogo etakuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, mama. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Mokari wa Meru, Gertrude's Children's Hospital, nande irina rwangiru rweru mutindo jwa kangangi. Toriungere aja Greenwood City Mall, second floor, wa mokire motungata ja kirasi kieguru jakoni ugima bo mwiri bo mwana waku. Gertrude's Children's Hospital, nesibitari ya mbere kirotungata bo ugima bo ana, Eastern na Central Africa. Na netekere tunike ya makia Joint Commission International, kira gikuruka ya mantu ja quality na patient safety. Na nande kukagita kamiaka nkurukia mirongo mugwanja ne 5, Gertrude's Children's Hospital, eja naga utungata buri na otiabo kirasi kieguru, kenke anabanini na kinyabanene bamwanka miaka 21 kenda ushionerana wa mukiro digitani bobo bwako guna mwana okuo turiungere kliniki yetu iri Njeru Buru Greenwood City Mall second floor kana uringe thimo ku book appointment ke 0709 529 018. Gertrude's Children's Hospital, quality health care for children. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111 038 000
kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Oye shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwevoko. Wow. Nikiona Joymax Mwevoko, ninatulia katuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwevoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwevoko. Tufurahie pamoja. Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Wakati mwingine ngori inaweza kupata tu. Wakati mwingine ni mtu hukuletea ngori. Na kuna wakati wewe mwenyewe hujiletea ngori. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge na haijalishi ni ngori gani imekupata. Tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. She says, yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course, I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Bueno, tubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru themwe. Wamba bwandithia muno miankene Emeru na county Isiolo ni makareke yatemete ntameno tia ntabareko inene Rwanda rotia ni nembe na kinyakari utotoro bo rwa muno ndithia nkuluki ngiri moniretire na bukoria ndindo angchokaria mwankira thai ni sithirite chiekira maitha yakioneka wetana mbere utema ntamei miankene uthirikari nemere tubone no ntubu wamba bu na kiurekere kinene atiri ni mwankare ya Meru baitana mbere utotoro utonga bwone kinyotoro njarene cia maitha fine simana na kumurika ronoro kiriaro ya siasa. Kwa miaka nende Ameru na muno Ameru arethi ni bethirite baika kururu borithi bo urantuko kwethira igita bonikete utweka bo methuri na kirero onto abokenera bo bokeyania na kwiro ndethia cio ntubura nende bonikete bweta na mbere utabarikia oburantuko kwethira igita ikobi kioneka kuingia no tia baingi na methuri na chondethia kioneka kuiywa na itachoke tukone cherua ndethia nkurukia ngiri mwani chethire ikiyawa arethio mbere ng'ambe mana 5 chirwe na runene ingio ya ichethira chiochokairwa ni maitha ya kiuria kira kirori atongeria Bameru inakukungwa bari tukiambiriria na MCAs ndeni ya mbunge ya kaunti ya Meru iworo MCA wa Thwana Jimochui na rethirite akiara kiontobo ndeni ya mbunge ya kaunti ya Meru aranende arethirite akiwa reservist na babatire kwithira baichoka kwa ukariende bu na kinya kuninkerwa michinka yo mambo mang'ombe boendelete kuingia kwina reservist 60 kana rangers baraba turana land cruiser githake negero twatie kuthia ng'ombe pesa potana na KPR
na pia ukaria ng'ombe. Anto barada ng'ombe kingia ng'ombe kiendelea kuiona dawa ambapo kiongeleka ile yako bayukia akabere bachoki bunduki bonde kireo CPD bonde barataro mutiro barathia kuingana na ekuru baraba kwa ndirio. MCA wa Mwathi akiwa Kinyamurethi ni kana Kamiru na kabatiro tungatirwa ya mukari wende. Atwire ngweke no kabira kana kamumeru onduka na kaka ng'ombe ntegumie kaka ing'ombe na kaka itiri ng'ombe to miegethika Muzamburu utekaria kana kamumeru konthe nya kaka reza cia ng'ombe na kala kangenda ko kaina ndukene ukuitithia license. Antoni akie speaker mbunge huu ethira kie kaugambi bwa kiura kia mabisa bande bori service utwira ni bochoko kariene bu kendo tetheria okandana na maitha Ti bubwega ofisi ya governor kuidro service barabara nare na bachoke mechinka no ntu mechinka 60 achokerwe na meshike 60 batwe tumairo gukaria ntu beto na gukaria ng'ombe cietu ko oninkuga with immediate effect ngavana na release the 6th service baraba umire na ara ndo muru bombe ochoka no rujo na bachoke na ngari yao uthira nindi yukielekerwa kithirika inene nikuleta kuochwana na ndithire chithirite ikiyawa nyuma ya makarika ya mbunge wa gisio kio bunge kiatiania West Daitari John Kanyuithia Mutunga na umire Werune na kuwa nende kinyati maitha bakuya baibonka ende kuri mabisa banene bakwithira baiba karakia kutira ne bakuitithia na mbere wambabo. Kuna wakubwa hata wa serikali, wa askari, sio serikali, polisi. Wakubwa wa polisi wanakuja badala ya kusaidia kufuata wale ng'ombe, wanakuja kupanga mikutano. Wanajua ng'ombe wanaendelea kutembea lakini wako mkutano masaa 5. Siku yake wanaanza, siku nyingine wanaanza mkutano nyingine. Sasa ulikuja mkutano ama ulikuja kufuata ng'ombe? Bunge watiania istura kinyawe akariba gisio kia kibaringikete bukatha akioneka kulingila muchumari na kuwa ni oma kuri mabisa bakwatanira na maitha kendo tira ne bakwangaikia arithi. Yo tuibia ng'ombe ni mpango ya grupu ya polisi wakipanga na wakora. Na wananjishwa. Kwa hivyo ng'ombe inasunguka hivi inakuja hapa inaingia mfuko yao. Mporo kinya kiongela CS Kindiki na nenkanirite mathaga ya kuthingatira na ukaria ndithi ende mabisa batina bere ya untobo. Kuna pia kisimu wa Tharaka-Nithi. Tharaka-Nithi amefanya vivaro ngapi? 3 ya kuingia msituni. Tharaka-Nithi amepewa uwezo na polisi mingi. Wale polisi wakiingia pale wanakaa kwa vivaro, wanakaa karibu hapo, wanazunguka, wanakunywa sonda, wanaongea kisungu mingi na simu mingi, lakini ng'ombe siko wapi? Ikifuka pale inaenda, ikiingia pale chini inawekwa kwa lori, trailer. Iko kwa trailer inaenda, ikienda inaushwa inaingia kwa mfuko yao. Wakati umefika. Wakati umefika rais mheshimiwa mpendwa, usikie ya kwamba sisi watigania tunalia. Na uri ukaria bure kithirika nene nende CS Professor Kithure Kindiki na onekete ko muri kona rito rethaga no kwa melo akithiro bwagatira na utetheria kurona wambabu no antu no arwamirite ministry na kongela kathita kithira mero ni omani kuma thosi ya mwankanto Nyeri obone nikendikeni mumeru wengwa na boni onto erigeri kwithira kithingataira na ururubunene ko yeru aria bunge bamiru ni bethirite bakia mwena kona ni akuria kwanirwa kwao ni rathirikari thirite kithia taira wa ambabu rabonekete witithio na mbere ontoburane ndikire ugambi bo abunge baba uwite ori kwina mpithukiro ntere ngicha ndiguru iro Rift Valley thirikari there kithia taira ntere wake ende kwa Kinyamiru bakethira batina bire bukatha. Efforts we have seen in Rift Valley have not in any way reflected in what has been happening in Meru. At all, they have not reflected. We have not seen the kind of effort from the Ministry of the Interior happening in Isiolo, Meru border, as it has happened in other parts. Abunge banende ni baurite mabisa banene baburithi county ya Meru bonde otierwa ne bakuthamu buru. We are calling upon the state agencies, mainly the Interior Ministry, which is run by our brother, to make sure that he transfers those officers who are managing Meru now from the regional commandant
to the county commandant up to down all the officers concerned. Ndivyo kwamba ng'ombe inaibiwa, wanakuja pale Isiolo, wanakuwa na mkutano pale Isiolo, na ng'ombe siko pale. Sisi tunalia tia kwamba ng'ombe ndio sile, siku mbili nafika. Wakati ule ng'ombe zinaenda, ndio wanasema kwamba tunafuata ng'ombe. Unafuata ng'ombe wapi na TI zimeenda? Nibauritie kinyo operation nkatha kwithira kibutha kwa na tiarethio chokirwa ng'ambe moyele na kwingwa metho kukirekana kinya kwina mubango yo kuya kithaka kya Meru. Tumeona sio mambo ya ng'ombe tu, kuna ardhi ya Wameru ambayo inataka kunyakuliwa, na mpango wa kunyakua ile ardhi ni kufukuza wafugaji ndio waondoke, ile ardhi ibaki ndio waweze kuinyakua. Na kiuria kira kirio nitakira kikwithira kikiura kwa ni mubunge Julius Taitumu. We have been losing animals, we have been losing property. How long will it take for our people to be compensated? Na kenge kira kirio ni kuria nirerio ngo wamba bobu kethira ninde bwe kinyamuthia na ire murithia kethira kiretha kiandithia cia ati no kwa maitha na ri thirikari inabiria utethia murithi wa Meru. Phineas Imana, Garu ya siasa, Nteto cha Weru. Ore itikia gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi kitite na mbere okujiria siasa kathumba na kuongela nyungu mwanki nende akariba Tharaka-Nithi bakure tonga muruara na Susan Mundu bethira bakiwatanira no wasuete kubatika awukani kura simutharaka kaite na kaunkuluki ne bamenerete meri ya Cleophas Malala ati batira UDA ne wita netike bakiwa meriete batire kwethira ikirutwa ni mutongeri onto ya wembere ya muinge. Igwarira siasa cia giti kia gavana wa Tharaka-Nithi kiri kithurano tukwata ciendere kwata mwanki ntugo kwa ntugo ara kiri mugongo wa Tharaka makang'ia mamairi are Susan Ngwa Mwindu na Gitonga Murugara na barabara rwironiuru bakiurwa kwaranirie ni kingo umwe aomba gutigira urongi kiuthi iki kiomba kwinya mutharaka akarira giti kiutena wagagu imbegi twanto bakiariaga baingi muno moni makurutora ndioni bakiuragia anga Tharaka ni rungi ngabana antu bairi ende turongeke muntu umwe tuthure nuriku lakini nigo na murugamo wakwa inkuga muntu urathia mundani mbere na agatwika na kurima bwega akiurugagira uju nwe maketha mega ta ngabana ni mama no ntu na tukwigwa sipasi yake mwankachuka kuya mara na gukutharaka tontu ende gwa waga marimanti area na rombire gumba gutethia kana kamuji gwagu agatethia gatirari nyomba gatiraumba kuri abisi na akarira kaira cukuru ya Nthaka ya Tharaka no goga kuthomera na akaririte bisi yonthe kwogu ngabana ta oju nwe tukwenda no kiri antu bau baire nkona na kaba mama no ntumantu mara turuthiriti manene muno itukuigwa na yukitie kana rutere uru na ruru na atithukagia twana akiuga gakikang'ania gakikamwiriga muna imwe korwa tero ritho imwe korwa tengoga imwe korwa mwendi antu nenda kurutira community gwira bwega ende ndiromba njinji nenkera Susani kanya gaka arute wira era atigerie atuthirikirie bagikira ratiri ni miangangira na mikubiria ya baire aba mama twe Susan Ngwa Mwindu na thiurukite Tharaka kunthe no ntunigo ndi muntu wa kuringa bonda bonda ukaenda mabwa na itina gothiete bwa kya miramba na kuthimara nara na kuthichuka no ntumbiraga antu no goni ndi muntu wa bonda bonda mama Susan Ngwa mutheri no wako gwetwa ntikwego guntu njinji yako gwetwa ni ntirigitwe ngamurwa amwe kanya support no twathikiria nkuma ya Susan kuma mara Tharaka eno turi kwenda managa na itimpuku Susan na utetherwa na ruinge muno ndacho betaga mamonga ari cibitari kana akikara kuthi cukuru arutire gina na ira kana cukuru kare vici mwaka gunda mwaka class 8 au wale kakinya form 1 aga support na ekira gina gwira nkona mama na kubwira ngabana ende gitonga mwe kanya tutongozi mama na tutuwa mwao bakiririkana maruru makuru kirirwa rwa mwandiki munene wa kiama kia UDA bwana Cleophas Marara mweri mukuruku kwebu Marara ugire auga barenda kuringa muchibi gekiama president itokuromba urekebishe mantu mamuno ntu tigo turiona mantu mara makwendeka mega imutongoria urakumba tondu twakuthurie bwana president ukiumbaga tutikuthura muchibi tutikuthura ngakiama twithura ntu bara bagatethia wananchi kwa Kenya vizuri twende
twe mathikoni manani ma muthonu we wa kindike mukothima marara ugire tweringa UDA muchibi no ntauga turinge muchibi chakariga bakuringa muchibi oyu otiege ntobonaga aya mukothima bakuringa muchibi oyu otiege ntobona ibakorera marimanti gatukubutia bwa muoro ende no twathura UDA totikuthura kiama twethura muntu no ntonake wenda wakira chiti uyo nga wa form 4 watuke nkuruta wera ya guchiata bwega na gukinyotia ande kono ntonio nkuruta wera mbega twethura mama na kiama kira na kio nontu wegwira yake ni ntheru ya mwekoro atero ritho mwekoro atairo mena atauga goyo ntimu iye ojo no amwire gweto arutagira community wera yonthe ndirakiwa mwetiaga meru athurirwe na kiama kia Jubilee na nwe namba 1 oruti bagwira kogwe ndre tafadhali kamborombeni antu betu miatoja kwenerwa ituthure mama nontu nwagatutethia kiamo tire bantu getwirite tio twethura utongoria Susan miagu maketie SP na mioma kwera miagu inainua gogwe ngorongi oguno kugana irwaria rwarizi wa nthiguru Dr. William Ruto gwikira utongore bamwekuru muno Kirima County. The 3 special economic zones issued to counties, 2 of them are for counties where women are governors. We should seriously consider making this seat of governors a women's seat. Maybe women can do a better job. I don't know how constitutional that is. Ambo ya president mono ondu tobate tuchapoti mama twekanga bana wetu Tharaka-Nithi ngwa tambaru migambo ya Ruto boro wiet ekuru wana mocho gathina wa bakero ekuru bakero anga andoro mibo biongo muntu murume atemo kaibure kabisa ukaigothi Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu Paul Ogwakabithe arimi beria bakigane Dairy Society ni bekite karo kwariria society yonara pamurigite mantu kathumba yara bakuwa yatitite boya harimbane bakure DCO wo ethre boleri na kubono kiria society no ntwari minende ni bambirite kuthama kiri kiwanda kiu muntu oria kiuria akarega uchokerwa satisfactory na ntwarirwa kindly akarirwa na arrogance na akerwa nete na aria kwenda employees betu batina binding contracts na iketumi last rire mbecha uriro bichini ara yetu tutomba kuthitanga indi mbodi no tutari kinya na evidence ya gutwika itu mwandikite migambo ya Joseph Modhuri ro kwaragia Antone arimi bakigane Dairy Society bagitariria mathina jara bethite baikurukira kumane no tongere bamukarigitwa society wa mona kamiti bawe araba kweko bainya nkuru kibethagiro bakiatho na kibara unendiness na dictatorship kutea kwina separation of power kana duties na responsibilities iganwa nwe wajukirie ndiri yetu ya kigane ekira muko nwe uritangwe chionthe kwina conflict of interest no to treasurer wetu andiri na ikibaruga yo kamateria akire agwa to a tune of 600,000 every year na motorbikes yet twina Land Rover chietu aria na twarikanirie ni service chitanguge yet gwatwe kamantira ja acceptwa kana ja ngiriwa kiri NGM yate kumba kuthithika utongeria burabure o nibugukoriundi na aritibanguge ukethira kwi mtu umwe ukuongerwa kinya kilo cheria kenda meet target a maintain kana protect gitike awe kia director na ara union jawe chairman wetu kingi baruga kumane na wathani bou kigina kiao keria barago bachereri yutate nora betikaniretie na nkoroki bakiwa mukarigite wao na regete obisi chao chidojwa ni abisa bathirikari bakiwa warenda abisa bakambuni chanto vyombe ndire union yetu ne ugire ukagita mbecha ile 1 billion tariki 6 indi ndiri yetu tukarite twire ya gweria tariki 8 munya tariki 10 na inyambo na square member aba ingi bo complain bakuga batekuriwa na inyambe ya chamweri ikarega kuriwa member bamwe itwachemenie last NGM touga ni ondi tabathirikari lakini utongeria bwetu boga insist chio ndito ni private auditors andiri yetu kere almost kundikirwa bankrupt kana insolvent non tu chairman wetu na ugite kwimbecha churi tengiri magana jana icho chio tuma kuma December twithira twiriwa
iria rietu every month na mbe achia kurombero no aka union na ndikumane na mathina jarari mibaba gukurukira nibetikaniritie na kaju na mugambo jumwe arabethirite bakirombo obisi cha Iwanda Jamiru na kinyo obisi adiri union kubathikira na kuba machokio mbere ya ntuku mugwanja ithira mono bakienda muchemano njwa kuthura mukarigiti umweru kenda bakethira bakionokia society ya wete kathire tuga ndiri yetu imuntu mo mikirite muko uri okarite ari chairman for more than 24 years katukuga ndiri yetu tuina thina na tukuromba ofisi ya director cooperatives through DCO na Meru union our mother union batushughulikire batutetherie nikenda ndiri yetu yumba kurunga makaire na itana mbere gukura antu batiga kwebera bagita ndiri ira bagwita chira toumire kaire tukuria kigane gietu kuma kigane wandine yankwene gicigo mbunge kia South nke report Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutungi Kare MC wa Kiruna Arima Kena Murogocho wite boya MCA bari tayari ukulukia budget ya mwaka yo 2024-2025 ya kaunti ya Meru akiwa kaita kamirandi itikuguna mwananchi ndika kuluki neita Murogocho awite murandi wa kawira yo ng'ombe ne yo theri Brunei bete kanditi MCA kwethira bakiaria na mwambo yomwe pare bonde Kelvin Kimathi aina ripotie MC wandi ya Kiruna Arima Kena Murogocho na ikiteweru na mubango na mitaratara ila beno mwankatha ya mbunge ya kaunti ya Meru kiri wajibu kigina kia thirikari kumani abura mwingi bainyilikite mature na ithai kumani aburu na utongori na witingwe bwa thirikari ya kaunti runguru wa gavana wa Meru Thaa Faith Kawira Mwangaza tugete tukathithia itemized budget. Itemized budget ikuga ogento gigeta wanarietwa na gikikairwa mbeca ciakio kira gitumite tuthithia uju ijonto rira twekire mbeca tugikaira mbeca in the department na pool kethira ibarabara tukajukia nukuona twetire mbeca cia barabara para bekirite barabara ciajukwe cionthe kathetine kau cieta MTF ija woni nande jonto ndekirite mbeca kwi cionthe kiri barabara otegintu gitigerekeirwe na rikira kithithwa na barabara iri ikuthithwa utunga comment nande kambet akirakta kiambegite kenda mbona ikethira cire barabara ethithitwa ing'ana kenda mbona kethira iu ni kwa equal to the mbeca iria ndarokitite kiri barabara nande ni untu bwa mantu jaja kujukia tukarokite mbeca ki department ende cieta executive bakatumaira mbeca uria bakenda ikio gitumite untu bobo bwa kuthithia itemized budget yeja nande tukathithia itemized budget in all departments te barabara aki mkuluki Makena wita baikite mubango yokiri wajibu kigina kia thirikari kumani abura mirandi ya thirikari wita na mbere mature nukulukira thirikari oiu itoria raisite ukethira te kuina rwimbo rwa gavana uti untu bukuthithwa wondi eku ende ndiuga atiri it's the high time lindasi bakamenya anto kuritirwa ngugi in the world te go favor MCAs they have a right iraiti yao jonto their taxpayers money na mbeca iji tuije nira cieta kere consolidated account cigacoka ikagawa in the counties ngande kweja ikandictate where to go without having equity tunogia twe MCAs tukaigwa te sawa sawa na ikio gitumite untu bobo bwa itemized budget boiza na twaugo keja kwithira national government ne thitha ya itemized budget uti untu buria bobo rito kwithira county tethithia akiribuko ni mubango yu gavana yu kia kirinke yo yani bwa ng'ombe mo mature ne Makena ng'ombe ichiekeri in the first budget ya 2022-2023 chiekera 17 million na 2023-2024 chiekera 50 million but there was a condition to bring the policy ya tumenya ng'ombe ikanenkanirwa atia policy ni define na tumenya ifamily iriku ikunenkerwa ng'ombe ikanenkanenkerwa atia ikaprocure and atia na mantu jau jonthe oteja jakarika ing'me ng'ombe twatwire kuona igeta ikieza nawa na minanda etario kwaria king'ombe na iturerero ng'ombe je iriko imwe iri costing 1,000 na kamunanda ka 100 toto ekethira ng'ombe imwe iri tumira 200,000 na ndi policy u utio eza
bari executive bari gabena policy but uti policy yeja in the assembly tutega tona is it in line na uria ground yekari. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Oba Kelvin ono tukinya muthii wa Nteto chioro the muguchokera nkatho na tubuko dobatanite na uni tuwatena uterero ngro studio kirembo bango yo haro siasa.